ng Belo, and nabeto ko na binagane total Fiji. Pinakini isang bulo pinakan isa kinto pagiti ko kin na tulu na platform ko kaya mga sa mga chukuma kin na nakabni ko VitiFM Facebook Live, VitiFM YouTube channel, kaya na VitiFM TikTok. Ni ko sa mga chukuma nanduang nga pero na platform ko na namuchuk scroll som sa rira na comments nga imbito to nga may kina pula nga may kina biya una yada ni vanua iko sara-sara chukuma kina Watake na lima na yada mera na nomiani na sere. Na vito kuni binaka na total Fiji, total Excellium new formula na VitiFM Suru ng Belo and na pina numichungo na sere man lakadaba na lima na kloko na kabini ko. Sema mai na mona liba kaya mga otikon na VitiFM Facebook Live, VitiFM YouTube channel. Watake na VitiFM TikTok wala saramay na namo kere sere. Sera katarabango na pambuluti ko ni kini kebe Andi. Bula binaka Andi maramatau una do mga borong chumi kina na pakano ni binaka may be Elias Satonga. Na pambuluti talto ngabe kemo ni nanrebe ni Lori uni sama chumi binaka binikuwa na frequency na VitiFM 92.2 FM na nomo chumi na nomo Lori ngori. Erobe we kani binaka ke total Fiji, total Excellium new formula. Bula binaka Henry Matatolu, Yowane Rongida Nandaku. Bula binaka Henry Matatolu. Pinawale bina sama chuk mai weni bula, ena eka bendai.
Pinaka itala no ni kodo ni lo mamu e bunga malo bonito mbo ke na ivokura. Savo e rosa ka vitun miniti me lima na kloko ba kuru chika no moni na no mi na sere. Luke kere lotu na no mi kito la mai ket na sere ngori boro to chingori e rara lebu e nai long sui. Mbolo bina ka eliki korwale mbolo mai kingonga e Christchurch bina wale bona sama chik mai na veo mbala mbala bulu bula mai New Zealand mai Christchurch eliki korwale. Mbolo bina ka vani toka mbolo bina ka ngonga e na mo road and the level lane dauni ben grabe lo toka MSF staff ken sare vici Wakon ni bina tal tunga ni be esha turanga landa mbolo bina kana ita kita ukere chukuna sere katara bungore menga no meke na leweni koro kita sara mai korbo yawe mai kandabu ngonga o tamai ovini e lau toka ngango bina wale besara mbolo bina ka meli na ya levu sama sara chuk mai Brisbane Australia na no michuku ni kina na sere ngo meli na ya levu ronunia o litia o Athlon K Meli Junior wakon mbolo tal tunga ni ka bina kanikoa ve vakau sasa mbula bina ka matangali happy new year beke muni robot tuvukin rombula bina ka wakon ni bina ka juga nene ka bina ka nikua chichiana wea mbula mai ngonga e tuvaka estate ruku mai obalau kita usalom sartu ni beke muni mbula bina ka jatels mbula bina ka mike kera chukuna sera katara pa magana ni michu mikina ve papa mosi mai nandali wakon bimbinga be kito ngo e Texas mai tabua alikimbia mbolo binaka aleki wakon ni binaka chuka na ka biniko happy new year veke muni vuate tale tawa mbolo binaka ngonga e muani mai kandavu saba ko titu ni wakon ni binaka na ka biniko kethinga vindi ro mbolo binaka chikina ngonga ketu sa mchiko ngwen rabuni e nakelo sai kona nongu seni lili ndomono to na RFMF dance band na numital chikoni kino Andi maramatao sa pa kuno ni pinakatal chiko mayo Elias Satonga ana kabini ko ndo mo chiko ng karabini tabi ndira ngani sa andre chiko ko malolo sa pa kuno ni pinakachiko ni we kemuni kita sarnan river ni lori uni sama chiko mai ana VTFM 92.2 FM
Domon to totok na matasere na RFMF dance band ni talano ke nongu senilili ndo na sere ratu se katon sara na mbaki ronon dulu rosong bulu kandua savo rosong bulu miniti me lima na kloko ngona ya uaka samo jugo weekenda o total Fiji total Excellium new formula we communicate na tawa koloru ni sama jugo na VitiFM 92.2 FM na kabiniko na nomo jugo na vengarabi kete sara ngan reba na namulori Sikinala ka kona ke nandun na service station ni Total Fiji menang karabi ko kina bakabinaka. Vinaka bale bana vito kone vinaka Total Fiji Total Excellium new formula wa kuriti kono mani nano mina sera kali wani nanewa mbula vinaka talanga napaka mbula tu ani bisa ben mbula vinaka mai ke bipa tu chunga mai na sera ngor vekito na yan rambongi vekito na yan rachungo na University of Fiji samambula ndo sambula vinaka na yan rachungo rimana University of Fiji me samambula ila isa lomani mbula vinaka brother gonga nanda vuile fam menga na numi juga ni kino rawo nana ke nonguta chiku mena kor bata ke keto ngango keto chiku eningo nda vuile fam bola menaka tamai Emily rom bola menaka karua lebu ka ngango bangano ni menaka chukani ni ndo makaturang karabini tabi mana kor makawa ke beach mai lebu ka obala rupe ni vuli mai londoni bola menaka mike sem sar chiku eningo yavata bola menaka ape ngio ke moala ngonga tano International Hotel waratungan ko na yan rambongi o Akil o Dinesh o Solo Simike ape ambula nakatalang Mikaele Junior Mbay lauto ka ngango mengano namichuk mayo Mbay o Vinyo Mano Rusio Sai lauto ka council staff mbula binaka Paulo Ndaurewa mbula binaka naita ngo ngai nambala wakano ni binaka chukani ena embaki bongo ronondolo rosanga bolu kalema Wakano ni binakatal chukan be paragras ili asatonga binakawale mo na siya mo chukan na kabi nakaniko sa wakano ni binakachuko ko be Andy maramatao. We o job mandani.
Pinaka na baka pinaka bakalibu na bito ko pinaka na total Fiji total Excellium new formula no na bito ko niti ko non to pinanumi and sere VitiFM Suru Namelo. Pinaka ba kurital chiko no na numi na sere mbulo pinaka Paulo onda rewa mbulo pinaka naita ngonga ko to sema sar chiko ni nambala na ba ni pinaka and I am baki vongo 2025 te vita bakala lambure naita kere kere chiko na sere katara bangori menga imbo no numi chiko mekino Joe Rabundi senior kirto mai Cuba ka baka mimbi be losalini ki anisi mai lo mai na sao mbulo pinaka William me vue taki turanga i view mbulo pinaka Mike Rebecca rongi tani mbulo pinaka Maramanite ngonga ena esa sabara tinai mi ama lewa bari be boto chungane na serngori be kito na baka tao bale chungo in delai mbalawa o taikuru ke erto ke sarna ngone on reus and don renewable energy ka baka bimbinga e lomani koro e anuya maina ya tu malolo en rom ni singa mbola bina ka rupeni kurma ran rom mbola bina ka kemrau kalongot sa chukuna pengrabi mana ya sa ni vuru ngore sibotinai mbola sia bakon ni bina ka taltunga ni pe maina balewai mbola re eroni etiliba mbua losana tukana laminia matua bola bina katal nga maina bola bina kana ser kataraba menga no juguni kena ere keta sar na ngone ni waikona er sili pul chungo ka ba mimbinga be na non rata o James Tuai ke na non rana konga and South Seas Hotel e suba bola bina ka ratu tuba na kuna bola bina ka na Vancouver Island ana ka bina ka bola bina ka Filimonio George o Paul Sebechi o Pate o Fiu ke Chonadani wata ke ratu nakuna bina wale usara na sema chukma na Vancouver Island ana ka bina ko serra na wanga kalunga to chukuna bengarabi ilai tia mbola bina ka mai number walu gonga number walu apa mbola chukma ningo be keto kete saro na namo brother chukusara ningo e malevani o Patrick o Vika o Mua o Juliana bukan ni bina ka chukani bina wale bina bengara bina ka iowani rongi tanandaku mbola bina ka oba gonga e vuni moli mai lambasa bina wale bina sema chukma ne ka bini pakan romusi ngayandai and a VitiFM 92.2 FM no moni tokani Mike Randoa and a lomani minibus lomani bus kina taxi sa suku chukuna job o sangai juga kipale au sa ba ni bina kanina ya to saramanda kipale na ngai ngore kenga veli ditu o molai grog ye me ato mande pale no mo beg ni job do manda na rengu inganga ni en rei nom do na lai cek te kirto manda ngone ta pa sai pa ka ngai to so grog
Pinang boleh besar na sar-sar cuma na VitiFM Facebook Live, VitiFM YouTube channel, kaya VitiFM TikTok. Sana dapat alike na nandaya uwan ni pinanumi na sere. Ana vito ko ni pinakana total Fiji, total Excellium new formula. Kalau ngot cuma na grabe. Kaya nama katala na kabi ni mataka. May na ve mana ba kinal lima na kaloko na kabi ni mataka. Ni kalau ngata ni pagkating mo pinakani sa mo de.